Epicheji ni nkora yanje inabase kwekorera waza kugipima minzani n'uburingo bwa futi 15. Niyo piki yo kubanza uburingwa okutambura muhanda. Abajungu bazinize kukira neza uburingwa konka tizikuza mihanda nibazivugira omusho grounds nkanyeje yanje nivuga muhanda muzose nimugire bangi n'abagore mwose nimugire baninze za Kampala n'ahandi. Ngwene picheji ninungi munonga nibasa kukora ntunguka amunya Uganda wena wakwasa kwetenga kugikozi abokuba neteka mizi ekoro mwiko gwa kweta steam eba niyo gase yatanga kutamburiraho na mana y'imyaka 3 hati neteka mizi egiya mu mwika umwika gwija kuba steam then atike kumara kwa steam neba yaba gasi ati gase niyo kujyamba kusindika nanka piston zayo ikatanga ikatambura nije ateji ni science yenyine yabateche ba waraji umuntu no tekire waraji wagamije kwatikina cha steam na cyengaje itokari tujya abantu tukatuzibikire drum eguruka kilometers zirengeye 20 bakutere mboko mweze na no kwita abantu konka abugira ngo ni okobo inicho abo gwerire mpaka okokiremera okurangwa ika mutindo ejo bcheka kutwaraho sigizinga epicheji eriyo neza kushya miliyoni eriyo neza kushya miliyoni 4.8 konka nibasa kwirukanga speed 2 kandi yabe ni steam yayo nibasa kutambura kilometers 5 ekosa litazi nkibiri zonka zamizi no gateka aha ejini cap yayo ejini cap yayo niyo kushukamu bwenu yinawe bintu bagira ngo ati ngo ninkose y'abajungu kabi ninkosa yabiraguye iyo bito kubasa bo kwati nka to kuhenye mungu yaza nkamizaga bwenu bareke kukoratiriza byo kugira ngo ninkose y'abajungu bari ekikuru murebe idea echo muzungu kaniwe byine konka idea yine wajine banyo muzungu naija stilo ebyo byo magihomu abituyiha mukuno mu Afrika abitwara byongeramo bishwa bigarura hano so meaning ngwabo bwine support no basaku ikintu no basakishiteka munonga ine sitting capacity y'abantu babiri bastamaha ahampanta ati no decoration z'abagore nibyo bice ebikwatika intege fiti no batwaraho zinga hiretse bakweta ngo ugire kurutura abagore nibatereze bishani kandi ngaruka mbaninye nabayambaho okwigura umuhanda akabashahiri bakweta fungwa barabara yabukuba ine ngombe zibwama munonga nigo umuntu mugwayo mbwenu umuhanda abagore nimbatwaraje mbayise bakuza batabwine buzu moshini muzire mutukazi kwetomera z'abagore mbaga zikafa ebini kibi konka cyo mwisha murungi garage teka kora gakabenje bwiro maze nintambura nayo kandi ntambura yo ni yeje hati steam yayo no kubanza watega no gitega urugendo rukingana nka meters 10 ebona ku starting kugira ngo nebe tine starting kugira ngo tine mashanyarazi no banza watega guru mwikani go kuja gukora ki gukatabura ati nko bavuga ibyo by'ubucori so niyo system y'uwachikoni nko nagikozire so Nkaheza Joseph government no chaba chinka pichi yawe egiye teka hwire abo kuba nkabanyenzire ngo ebene starting nkeza abajungu bweno umuntu habura makasente kace okurangura umwika wagu pumpinga wagumaguru safe mutanka yabwo waza kwasya ngo abantu gutandikiraho kandi ni nko nza gukora abo kuba technology njine so government in fact no naramuzeyi nkamushaba ngo anyambe agire ibyo biyampe binawe mushabire kandi baraganisa ngo bakubimpa personal assistant weyo mucyari wawe ni beta Maria mucyaria una manyiro kace ngo akana hangara umwanya gwa kweta kisozi ishemba buri konka echo busasi nizoberi tinka yambwaga konka noja kuyamba abo kubana abandi bakureba
onarebo tsimo takakurebire mbwenu akantu aka takamwikireho akantu aka ni nkakozesa okutekaho screen ninga GPS GPS screen yayo neryaho wenda kora music wenda kurebaho kutora akantu aka notekaho isimu yawe ogenda noreba music uri kuvuga tiri nkaziri zaba ari y'abajungu izo kugenda wayi kukahungira ukafata n'uturo izo kugenda mimizi enshonga ya Honorable Tusime nawe omunshonga niye akubati ni Honorable wawe kandi no munyeto kandi nakunde tunguka munonga anyenda kumusima omisho gensi kandi ntakamusime yenda kwanza kusima abanyarwampara East banywani banje abazire banje bona batuzire bakatukuza kikanshemeza munonga okuhagera Tusime akarya karuru atine cyakanisa kandi ngaruke mbasime abo kumanya ngu Honorable Ngabirano akatari mwebembezi nawe akabari nka MP washema eriyo datumwesi bona bakatari bebembezi ako mwebembezi. Yes, allow me to introduce to you this man, Nkaheza Jospeph, who has successfully made motorcycle that moves on steam. The motorcycle does not require fuel to move from one place to another, so he only uses steam. He boils water and uses that steam to drive it. So he has replaced the using of fuel to steam, and here he is explaining in Nkore. But you can see the actions and whatever. You can see this motorcycle. It's a long motorcycle because he have said it has 15 feet, so it's longer than any other cycle on road. So kindly watch, share, and at least if you can really support this man, you can surely do. Yeah, thanks for watching Nkore Media always. We pray that the government at least should support this initiative, and at least we have to make our own cycles, like making like 100 of them, so that we can at least enjoy our land, our motherland, and we can appreciate our talent. Thanks for watching. DM Swagger, the number one. Yes Uganda, we bari kureba program ekiwaba no kimanya niyo sha just chiringa kikwasaganya DM Swagger net promoter the number one. Kulubuta selecta kulubuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani